Nirmala Kenyam we can now the other content barwani liangwas me ka Nuer online TV channel. Biya kamal kejan gwas me bana rwach ke kwi Dr. Guy Cook no ke jo mi chalat gwas me janda na gurno banywa yakel. Are ler kana membe bi kono linga bana rwach kamana na chalat governor jonglei state Dr. Guy Cook ti kemi chalat no janish payamni ti shop ka bangwan chagariale ka kwi nyerol kanti bana jome bana jalinkel go gore jen go de ko rajme de kon linkel mi jirama jidit ka Nuer online TV channel gore jen go jin der subscribe ka de notification bell de jetwain ko mi chete galer mi shibere da shamala shibeke bana written content cha chole payamni Dr. Guy Cook bana kelinkel kenyam beje kwen ya ka to kawai ko biaje ko linka ko barwa ka tung Nuer ka do badan en chelat keje ani chana Guasame. The governor of Jonglei State, Dr. Guy Cook, has issued an executive order establishing 9 additional payam in Nuer County, increasing the total number from 6 to 15. According to the state government, the administrative restructuring aimed to improve governance, service delivery, and local administration, ensuring that development reach communities more effectively. List of the 15 payam and their administrative headquarters. 1. Pulturuk payam, headquarter, Wech Kwai Gok. Pading payam, headquarter, Pania. Nyabor payam, headquarter, Nyambor. Riang payam, headquarter, Dak Riang. Limkun payam, headquarter, Wejak. Guer payam, headquarter, Tip. Pagor payam, headquarter, Dengdor. Tut payam, headquarter, Wikkot. Shwel payam, headquarter, Shwel. Wat payam, headquarter, Waton. Tol payam, headquarter, Lankan. Winyal payam, headquarter, Winyal. Kit payam, headquarter, Kit. Wetung Kol payam, headquarter, Quimdol. Kot payam, headquarter, Pulra, which is 15. Governor Guy Cook said the decision was part of his government commitment to bring service closer to the people and ensure equitable development across all parts of the country. Community leader in Nuer County have welcomed the move, saying it will make it easier for citizens to access government offices and participate in local decision making. The new administrative unit are expected to start functioning once the necessary staffing, facilities, and resources are put in place. Jowlin kono mugwaseme amandana chalat ke kwi payamtin kontin paichak Dr. Guy Cook gwaseme bana mandan en chalat gwasem bana jelinkel Dr. Guy Cook chela do ne take payamni tisha kamrar payamni dangbangwan kan payam to waka payamni to dongor kan wo bilatere wichin winami governor of Jonglei State ne Dr. Guy Cook che gujino ne kamda ka payamni titirar gujen go buwich bagwalung ko te ketung wante balat ki ba service ne tin ba tupke ba shamala tiaga no governor of Jonglei State Dr. Guy Cook chela do ne janish payamni ti shop ka bangwan no shakari aleka kan payam de toni kene ka payam ne tibillet re wikinyol county alantem jani the total number from 6 to 15 medan jani ka bakel barantem sikena weldich ko kan payam tim payngun ka bangwan ketin kontim paylaslet sirga miling yana magwase me chala de wonene jani lel kum lad mishit kana me ko bi payam ne tin kontin ten winemi bika ngwan kan wo bilat bika tiak no ka jo me chalat enjen chelaro jani order dan chetup o ba payam de ti ba ka laslet ka do badan en chelat ke je shirga menen yan magwata me cha payam ni dang bangwan chekari alika ko ba led dialen kontin gor kan wode latere wichin winemi ba ka lat etel riek no kan payam den kontin chelat gwasa me kenen yen ka magwata me ni payam nyam pulturuk payam rewde padieng payam diode nyabor payam ngwandien kot payam gwadme mlui kon joko te ka headquarter ken ki administrative headquarter gwadan en bi ken payam ti gwadan bi cooperating ka jo rana chalat kan cha gor gwadan la pultruk payam jen belad wi michal ke wich
white cook town ajan gwa danan bed quarter betin padding payam wajan beteka pania town ana nyabor payam nyabor town kot payam beteka pulra town riang payam wa beteka dak riang town kon payam wa beteka wit jak town guer payam wa beteka tip town pagor payam wa beteka deng dor town tut payam wa beteka wekwood town kana payam no tungwan ko kien no tin kontin chalad no belatre wichin winemi gwazame Dr. Guy Cook ladem shit kana me ko jani gor ka jano ba all the service ba ka deliver ka do badana gor je ka je no jani jan do badana ledet min na me ka je gwatame dnn no kan payam no dangwal de dial wona ka tul payam butere wi ka lankan town winyal payam beteka winyal town kes payam beteka kes town we tut kol payam beteka wem dol town kan wi diality jani ka witi billet so name mishalat Dr. Guy Cook do badan en chegu ke janu be latte mo be jakami tek ko me dongte melat kare which shit ko dongte ka me kwa deliver ka service delivery tilatu ba ka local administration kana governance no jan be shwam tek long shina able chuch ka do badan wa dor waje deliver ka je ki to badan tub ko dor ka je jowling yana me men chalat Dr. Guy Cook janato ti diality de let kon kati o ba ne dial ba ka lokki bikan te ka service mi bikan je te ga jow me chalat ka chenga dan mi chalat point and Dr. Guy Cook jala do ne ajane tama ka jen paywel kel ki paywero bibin ajane ba char ba jalat mo wukare loka keliu an chara mo ajane ba service nitin kon ngor ke ba kul las lecture ka maturi shika duel wal duel gor ko tama te ke some areas still duel gor kare which in winami of course mandana lat ke gwata me Dr. Guy Cook charge criticize do badana charge criticize ke ke charge look je tana o lat ke jen wone ne men let Dr. Guy Cook wajen let ni ne to kon tilla janga ka ati ke jo mo chalat gwasa me mugor no dong de nywaka ye kel bani chit ko ne wa payam kel ke kan payam nen kon ten wena me no wajen te ne re jane alo chetere Nuer ka jo dana shalat minyo da gwano chana me charger ja ka je ke charger look of course tin dia le de jena no ngana mal gwade shange shala do chi ka right kana netin kontila ji murle ki great people administrative area ko de mal de kam jonglei state kana GPAA ko ngi kono kan jabba la kana biki murle bika bin bika ganwer bikan kanang kanang kanetin kon kanang kanok kana so mishit kana mo chala do shi Dr. Guy Cook jawaitin ka shegu jeno dong bajari aleka ka do badana shegu kije do kon chura do michel luanga la tok why not amugwa long dera amugwa duno kan ne shalga timur leni malala ke ne misha mal chaje tan ka kore la kan mala kana wiada kana mo ba shegu jeno che chong ka ta dana dong de wi daro nyam kaje okay chana ko ben kana mene re wichin winemi ka jonglei state ngai kona en wo terik tekaten manyam ngai kona no to kote tenen tama kur dana to kam jani kan werde kon larno no kus ne to kon la nanga winemi SSPD aptin kon nangare which ka fangak rudian dial no ka jang kan ne to kon shal ke tet en fangak te under jonglei state bani ngai kona no te insecurity mi diteten gwalma na kan werten but kan kuäär ni Dr. Guy Cook kana right ka kwidian so ladani jen wo men dana lada wo bi malbe ben re weida no la chem de ko la no chere me la no de malder tere wika lo no lan no kene netin konen tieka ke but men lat kono gwata me o de no de ka la de ka kandial cause en god yala konen tintem la le shi la kir la promise la ja le de gwata danan gor kan o bi kan wina bi kan ejected ko ntama men lat ke jen wo ba chere ga roy dan shala de Dr. Guy Cook la kuäär jonglei governor la de jen wo ne jenito e bi e charo kene bolmel la Dr. bolmel ko ba char ba kalat no ajen ba char ba kalat e ka pai wero so ajen charo ke je dare kene bolmel ko ajen community gor kan char ko gor kan tung walung de let ka ke ajen chi bolmel je permission wo ba char ba kalat by the way kon man gor kon ba char lat jenan gor kon chi kon mal gor no
men bianga janani en wo kwanga payam ni je ko to gwano de dor kon yal de ka payam ne ba but payam ni mo kwanga ka tele budget tele yodo dong ba o je ka ne ko le tin no anyok ngai situation humanitarian situation nan tere doaran bejamat no men luko gwada meni some Nuer communities a wone ne o mo kwa kaniye alo ka key voting ga chirmen chi election chalet ko dong ba pai wero ba shoben ba campaign ba jalat be char be ka tok wona ka kuin kware ibloina ba chutet ke je ve voting be chujek alo chere mi ram ko buy vote so nyu de no tele mi gwa mi lele mi lade re wichin winemi so Dr. Guy Cook a kuäär mugwa pain katada na che goro jano te korm de to ka jonglei but somewhere don Nuer liuna ka jen kumade emandan eneng Nuer ka ngoda ba che jode che top shira manan to gre wi ke jonglei ka ne konte la Nuer te ka fangak so tele metope of course a changchab de right ba mi jiram te ander kirme yadit no shirke me shalan me shang de che kondi ala no ajana te ne dangro te de lo da long ajana kot e kene kuma lo jane kane dangro de ti ajana mi shir ram kel che jinnak no cha de te wi mo na men ajana ke yang na kana te ram bi te so ajana jen kire na dwal ka je long na ger kot kana kot kel kan rawdi ti ci kira che ala Dr. Guy ko no kati de gorno de realeka ki de lot ne ke ana mani che Nuer to ko ken ba che ka jako bi ka ngai kamana na chalat ko che nyu den ojen che dier a jeneto ana tama ram mo balos ko michaben ka payam gore jen wo balona shit kamen lo de kirma yadi jene jen do bdan de ne dial de kan mishira me de kan gor ke je so milat kono Dr. Guy Cook kuäär mugwa kuäär mugwano rami mo mi dier la to kaneka kuäär mugwano jen be development be jenon kuäär mugwano jen be mi chiam gwa be jela no ne me shagwa ba tok be je stated ki be mi la tok be jelat but mi bide ka shemandana gurke no de lat che jelalat ko la goro bina bi ke liu lora bang ki ba gore je nyu de jen wo mandan en la de en kuäär mo che dia kuäär mugwa kit ka meshela no gwada men go she payam che ngun en ngun payam ne mo gwalong teram der logo no de payam de ngun kel mo gwa mun noke en o de ten bat payam ne mo ngona ka mo cha yu cha ga le ka wal simply o bikir mi yadit no be vone be ka jekre wichin winemi by the way 2026 election ami balat ka batuok so tuok butuok je eno che butuok lora bang butuok ko tegani tila loyal ka kir te bakula kwainka ke so ba Nueri ba luangdien ba yakula bat keke so men ken ko be chemela kona lingwa semene la lo Nuerlan o mi dong tele Nuer mi shikana lokchire kore dana chitu ka nasir of course che ke tana ti shop ti Nuer lok ko ne tin wandwal ke long ke lo Nuer community Jason Borontere which in winami ka medana chikan lat ke 2013 medana ke 2014 medana chikan Nuer kan ka logwa de dana sha Nuer ya to mana ka tere wi ke juba no shukanon no bikan Nueri bikan ka lok ke bikan ka gang so kan lo Nuerlan kana men cross chermela kona linka dir kon la ketke so Greentown a win mi dit ke dormo gwa no mi magangting Nuer barai na ke jentam gor ken no bikan penetrate ke bika chore ken e kon chal ka jang ajan kula dir kanane no mi si jang me ku kan goro bika na bikin ka silent lat ken no bika ngwan bika na lat by the way men bianga jenen resource ni chiga nyeng bol mel chiga nyeng wure shala kirmi yade resource ni ke nyeng sa Sudan ke nyeng nene dial chiga de kogno vote keke eneran take a long ke netin ko ramadana be kwany mi shugu jeno ramadana be kwanya nga ramadana chinogo yes chiga chonko bi lele belat but chiran jible reke ko bi kwanyarun what if go ni jeno be jillat be lele ke tam yom che power che jiga yo che to yo be shu lele be shu nak di gwije de dire gwijen go jen bi shonga jakel no ajan do badan en gor kono en go be widan bate shunka ko kwar kono sha kwany right now to kon ga kwadangro jonglei a kwanware ramdan te ka unity state a kwanware ramadan te ka greater apanal no a kwanware kan kwanware de ti ngode shu man tamate ramemo milado de nware de ga shengalor Canadian kon kwal sapone kir ko naga Nuer and these are the people also they are sending armies ko banwer ba ko nak rian yale naka Nuer wan kan Nuer so menyon de no ne me chechong shimogwa ne meni akel me de kap chong aken ka do badan en gorke jeno de kume
South Sudan dar te kamal kaje enona report dien dana go dong ba nywa ya kel gwada me bana rach no kelero dien no mandana tuok re which ka South Sudan gwasme go jeno de kona nywa kel enona ka tada de ko rekeje na me bejenong ye ko dien nen menen kon mo gwada me ke de niti jen de niti ti ke de ni SSPD abla de ni South Sudan de ni South Sudan gwasme ngai kon no ken chelodin te je ka dob dan chalat keje waken no tele ka yo ki salary te kam ka ke so kuje mo je kan kuje no ngom bine tek da bat lora bang no ka tele mjeng ne you know waken ci kan gorno bi ken goten kon tigaten bi ken ka abandon no ken de indial ne ngati ke de ni kon pinkir ma yadis no ka jowo chalat waken do badana jen ka ke keni lokana do badan en yor moyo ka yoro tot ka kwa kume dung Uganda kwa kala moj ka yoto ngwan de kon chunene ngo chana ilinga no kume Uganda no ka shankeram ke la bude ka yoto shop ke $200 per day ka shankel karwada so na moba che de ni South Sudan tam chalo dien che jako be jak no kwa mercenaries la kula mo ke yo kwa national army kwa je le pel atele salary te kep kan ke rei we ka South Sudan ka jo chalat gwas me chalat o ken chicken nyin ka pack lo jen kan goten konen cha nang tin wo nyin tin no cha gu je no na me a mila road en temno ken na me shi chuong ka shi magwa so ken bi ke jen jam nen yen tourna me cha cheer ne re kono ko cheer wa kenetin kon tin la ji ko teoria kenetin kon tin la jang tandien jenen yen me shigurin mo ke kwa ken jen kan wa ci kan dor dan te tin ci kana abandon ko ken liune lora bang ka tel mi jeng ne ya ka pay ke kume Uganda ku dangro dollar ka chang ka tel ma kam kane na mani amgor kano de kan reala kan kuma South Sudan la kuma kirme yadit eno bi national army big chuch tetka dien atela kon masham kana ke tela makam ka ke anyok la ka pel kano yen bay kam salar no kun ka shab kam salar niken so manen yen machina me yos kanetin kon la de ni SSPDF no bi kan kor bi kan te chere me shane no nakan wari ka nasser nakan wari ka fanga nakan wari ka unit state no kian gwadren wari gteno gor kan de kan kana kodi de ka misham kan de kan kule jaga jen ndana yos ke kan de shit ke ditene so kan de ni dial nen yen gatene tama ala ka o ke de ne jandi o je kon right no te ka di shaden lat ko kor gwaden be me chore lat jenene gwade da ne shireg me che tokten mu gorno banyo ga yekel gwat meni kos gor kono bana tin kon lat ko bana kanen wana me te ka mi chore lat me chore lat ka kume kirme yadit gwaze da ne shana ta ga nangten diyen ngaje no garato de me nyodi ye tour de meni garmi sho de nek gwade da ne sha de ni SSPDF ta ga nangten re which ka kaje keji kaje keji jen gwad ndan entity ni South Sudan tin gwade shane di choko wero shaga nekten kume Uganda ke kume UPDF me chi kor me che tuogan gwase mi chu tuogan o chu de ni tanen chu ko rien bar ko kore shwa de ko ken shwa ga deploy shwa gar to de me kene ko ken shwa ga deploy re which win mi me chi ken chubre which kene shwa ga deploy ka do mi she jan do badanen me chi kan char ka jen go de ko re which alo kene chi kan support ka gwada mo mi garma che complaint ji jitobo je na che ga jogo no hen chana guru no baten wana mene ko kan sanya for this so che kume dien che jola kume SSPDF de ne kir jana dol jane wa mi che ga jogo no goro jano belo jok chalu no der lo jok so meje should decide and find en jana gar to me che gujano ngum bitte ka gwada me ka kan sanya for bebelu lora bang ka do mi shajen ngwano de lojok awalat kene shirka matot and when mo chaje penjien ko ngai konde ni o shikana no no de rander jien la kana goro no jin buten when mo shikana goro en rander jien en mi jinde ngai konde ni ngwan liu kelong so che chu decide o nene mission bi jien a chabu no go jien chabu lo gwade dane baten ko cha kafka ne lo chana gorno de ugwa kor makan sanya for it so ngom belel ngona be jen karwada cha jo shi be jen madong
no ka kore me dane shi me shela na me kene ko la de ni ken and then try you penjian ka wer no shu wuda me ki gartor me shu decide che on wano boli on dara mo ko don no de tere gwat me shanok and then me should decide again ka jena na watch road show bar ko don kuje do brande lo joka je choro da bar shung ke ka kore show dare show bar no show liu and ne ka jen gwas ne me to ka jo ke je gwade da na sha ka deploying wukan yanke de ni UPDF ke den Uganda so mi shit kana me mato de ne ka baka ga bom tam mi mo shi chon ka shi mugwa ran cha bi kap ko bom ke ne decide no ba we wen me no chika de ni chitin cha nang ka nasir ngai kona nasir cha de ni wan cha nang tin de ni ko ya nang nasir ka ne ka bom tan dien ka ne trete jen ala ka civilian pan kan bat kwa ga train tan dien ke ni gas ni te sha lenga no cha ka bre we ke juba no cha ka nang de we ka nasir ka ko ji ka bom a chi lwangdo e wi gwa kur ba widu ba jo laden bi ne me so na me amela ro de tama medan chana ilinga no chetike de ni chop ka kudang Dr. Chirodian bar rai wike nasir chikanu ka kobo no me shi ka kobo no chaka palwe lor teram chika yuan ma changa kel jan kuila ne no ku ne tungwan ku ken ne ri content ka jongle ku ken kala liaka no shi mu gai ken lade ko ken ka yuan ma me kan ka yuan ma bo ne tin content la Nuer wai army tinte ka nasir chaka palwe ko ken chikan buka kor chika lade no kap kun ne ken ya lade no bnewo kap kun ne ka bom so shi ken te content lare so right now mu gi kona me che te ne mo nakrodian ko ken kap kun ne ka bom ken ne decide no bnewo gwa kur so na me ajari podana gore de nyola yekel mi jiram jidit kan online TV channel gore no jin bi nyani ko ken ani biata ka mat bye bye